Mihang'o ya ukuui ni iratharirie kwa ihinda rĩa mathaa matatu mwena wa Marigat Kampi Samaki kaunti-ini ya Baringo thutha wa rũĩ rwa ciarera kuihura gukira githimi na gukunika ndaraca ya kuringa rũĩ rũu utuku wa gukia umuthi. Kuringana na aria marekorire hatĩka-inĩ ya kuhingĩrĩrio maugĩte rĩrĩ tirio rita rĩa mbere ũndũ ta ũyũ kuhanika, makiuga mihang'o yao ni iratharirie. Hii maneno ya maji imetuaffect hapa hivi kwa muda. Saizi na suppose kwenda mpaka Nakuru kuleta vitu, lakini vitu zimekwama. I think there's too much rains above on the high ends. That's why we have been stuck here for about 2 hours. Riu ni morĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ na gũthondeka ndaraca ĩyo nĩguo gwĩthema mĩtino rũĩ-inĩ rũrũ. My request to the government is to facilitate the engineers so that they can design and do some flood, maybe they can do some surveys so that they can be able to design structures which they can be able to sustain these floods. Serikali itusaidie kaunda ile daraja yenye ilikuwa huko mbele karibu Chemalingoti. Hiyo ndio ilikuwa shida, sasa imebaki hiki. Ingekuwa mzuri kama wangetuundia ile ya kupanda juu bwana, kwa sababu hizi malaga zinasumbua sana. Mwaka muhituku maabitha mugwanja a borithi ni makuireire ndaraca ino riria mageragia kuhituka riria rorire amakuite yathereririo ni mai. Ngiribotera Kameme TV, Rĩtũroko nĩ Wanjirũ wa Foro.